ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардоро, хуш омадед ба канали мо. дар наври имзо якчандта дайву лабо ва портермондагем, ҳамашон бо дархости шумое. шумо дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк мондан мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинои фурӯшиятонро дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наври оянда пешкаш харидорӣ мекунем ва аз ҳар якидуми шумо хоҳиш мекунем ки видеоро падилитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. ва бардоро, аз ҳар якидуми шумо хоҳиш менем ки дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бинависед ва дар комментария ҳатман мошинаи мехостагитонро номашро бинависед. мо ҳамон намуди мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. дар комментария бинависед ки мошинбозорои кадом шаҳру ноҳиёро барем сиёмка кунем. мо ҳатман мерем, сиёмка мекунем, мемонем бардоро ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. мошини фурӯшии мо бардоро Hyundai Porter мебошад ки соли бариш 2003. мошин навай пачка дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камдиву расход, задагӣ, пусудагӣ, варид, умуман ягон расход надорад. мотор пачка вагонай. мошин коробкаш задни мост ходовой 100%, баллоно 6та 90%, ҳуҷҷатҳои солона дора, утилизатсия дора. алиш намешавад. фақат харидоро занг зананд, беҳуда занг назананд, гуфтааст соҳиби мошин. мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нарша 67 000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар видеонаво лайкҳоро бинависед ва дар комментария ҳатман мошинаи мехозагитонро номашро бинависед. мо ҳамон намуди мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. ва дӯстони азиз, чикале ки медонем ютуб ози сум додестай, кадомеда ки ютуб канали фурӯшӣ дар корай, марҳамат ҳамаш ба нархи арзон ватсап шамондагем, дар ватсапаш бинависонен, ҳаматонда ҷавоб медиҳад. мошини навбатии мо бардоро дайво лабо мебошад ки соли бариш 2000 май. мошин 100%, ягон камдиву расход надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 47500 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дайво лабо 100%, ҳолаташ беҳтаринай. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. касоне ки харидоранд ҳам ё занг бизананд бахаранша. мошини навбатии мо бардоро дайво лабо мебошад ки соли бариш 2015. мошини вагонай дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. фақат мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 82 000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бимонед ва дар комментария ҳатман мошини мехостӣ ки доранд номашро бинависед. мошини навбатии мо бардоро Hyundai Porter мебошад ки соли бариш 2015. мошин ҳолаташ беҳтаринай, вагонай бардоро. касоне ки харидоранд биёянд пеш бинанд, проверка кунанд. мошин муомилаам дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 126 000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед. аз ҳар якидуми шумо хоҳиш менем ки видеоро падилитсия кунед, дар имо, ватсап, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бинависед ва дар комментария ҳатман мошинаи мехостагитонро номашро бинависед. мо ҳамон намуди мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ чеки дора барои фурӯхтан, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар ватсап ё имои мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наври оянда пешкаши харидорӣ мекунем. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra H мебошад ки соли бариш 2007. объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин. коробка передачаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки
ماشین در حالت بهترین قرار دارد، یگام کمودی و رسخاد ندارد. техосмотрش سالانه 4 балон нав утилизация дорад. ماشین قریب که وگونه و بهوده زنگ نزنن گفته صاحب ماشین حالتش 100%. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه، نرخ 77000 سومونی گفته است که با سودا هم می شود. رقم ها برای معلومات بیشتر در روی اکرانی ما و شما. بعد کدام از شما اگر ماشین خانه چکی داره برای فروختن در رقم که میتره دیگه در ایمو یا واتساپ ما صورت و معلومات شریک میکنین. ما در نمودهای آینده پیشکش خرید رو میکنیم. ماشین البته ما بردار اوپل استرا اش میشد که سالی برش 2002 ابیوم موتور یک 8 سوزش ورش بنزین коробка передачаш автомат و در امروز صبح گفته است که ماشین در حالت بهترین قرار دارد. ماشین تنجیبته حجتاش یک ماه دیگه، تنیروفکا 7 ماه دیگه، بالوناش 100%. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه، نرخ 85000 سومونی گفته است که باز سودا هم می شود. رقم ها برای معلومات بیشتر در روی اکرانی ما و شما. بردارو دستگیر کنید، ویدیو را پدیدید سکنید در ایمو، واتساپ و دیگر سایت ها و در کامنتر ماشین مخصوصیتون نامش را بنویسین. و کدام از شما اگر ماشین خونه چک داره برای فروختن در رقم های کامنتر بگید در واتساپ ما صورت و معلومات شریک میکنیم. ما در نمودهای پیشکش خرید رو میکنیم. ماشین البته ما بردار اوپل استرا جی میباشد که در کوزوفی کاروان قرار دارد. سالی برش 2002 ابیوم موتور یک 6 سوزش ورش بنزین گاز коробка передачаш механикаи و در امروز صبح گفته است که ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتورش یک 6 اینژکتور کمتر معاملات داره. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه، نرخ 68000 سومونی گفته است که باز سودا هم می شود. رقم ها برای معلومات بیشتر در روی اکرانی ما و شما. بردارو دستگیر کنید در کانال پایپسه کنید، در ویدیو نام لایک را بونه و در کامنتر ماشین مخصوصیتون نام شو بنویسید. ما هم نام ماشین را نوارهاش بسیارتر میکنیم. و کدام از شما اگر ماشین فروش داشته باشد در رقم کامنتر بگید در ایمو یا واتساپ ما صورت و معلومات شریک میکنیم و در نوارهای آینده پیشکش خرید رو میکنیم. ماشین البته ما بردار اوپل استرا جی میباشد که در کوزوفی کاروان قرار دارد. سالی برش 1998 سوزش ورش گاز بنزین، موتورش یک 6 پرستوی، коробкаш механика، حجتاش 100%، балонош 70%، ناحیه دوستی جیلیکول. نرخ ماشین 65000 سومونی گفته است که سودای هم می شود. ماشین علیش نمی شود. در رقم روی اکران دیگه واتساپ هم هست، پرستوی هم زنگ بزنین می شود. مرحمت کسانی که خرید دارید. ماشین اوپل استرا جی کوزوف کاروان، مرحمت زنگ بزنین بخرین. و بردارو کدام از شما اگر ماشین خانه چک داره یا که نشد لبوی نمود رکلما، مرحمت در واتساپ ما در رقم های کامنتر بدگی در ایمو یا واتساپ ما مراجعت کنین. ماشین البته ما بردار اوپل زفیر میباشد که سالی برش 2001 ابیوم موتور یک 8 سوزش ورش بنزین گاز коробка передачаш механикаи و در اینجا صاحبش گفته است که ماشین در حالت بهترین قرار دارد. یگام کمودی و رسخاد نداره. سالانه حجت داره. утилизация کردگی ماشین، موتورش 100%، مسئله عموما نمیخوره. ماشین خر قطعی استا بیایه ماشین проверка کنه، نیح کنه، بعد سودا کنه. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه، نرخ 63000 سومونی گفته است که باز سودا هم می شود. رقم ها برای معلومات بیشتر در روی اکرانی ما و شما. برادر رو دستگیر کنید، ویدیو رو لایک را بونید و در کامنتر حتما فکراتون رو بنویسین.
ماشین نوبتی ما بردارو پلاسراجی میباشد که سال برش 2006 ابیو موتور یک 6 سوزش ورش بنزین коробка передачаш механикай ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, кондитсионер ях утилизатсия дорад, документош ҳастай ҳамаш нав кардагай тонировка ҳуҷҷатҳои солонаш 1 сола ҳуҷҷат дорад, ҳамаш нав кардагай кузов тоза балонош 4 та пачка мотор коробка ходовой хулоса мошин 100% устоқ тиббии харидор лабойхе проверка кина мошина баъд бигираша мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 69000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. мошини навбатии мо бардор Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи хеҷбек қарор дорад. соли бариш 1992 объеми мотори 1.8 сӯзиш вориш бензин коробка передачаш механика ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳама ҷош нав кардагай, солша 97 кардагай, мотор нав кардагай, краска нав, 4 баллон нав, салон тоза, айпешкас харидора биё бина проверка кашна, кузов пусидагӣ ва задагӣ надорад, утилизатсия дорад, техосмотр надорад, арзон намешавад, нархи ахирша. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 25000 сомонӣ гуфтааст ки нархи ахирша, савдо намешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. мошини навбатии мо бардор Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи седан қарор дорад. соли бариш 1993 объеми мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, балонош навай, ҳуҷҷатош бурчидагай, моторшам нав алишкадаган, моторш навай. нархи мошина 28000 сомонӣ гуфтааст ки боз муомилаи хуб дорад. срочно мошин фурӯшия, касоне ки харидор бошед, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран марҳамат занг бизанед. срочно залул мондагай беҳад сум дар кора, ба ҳамин сабаб мошина мефурӯша, марҳамат занг бизанед. нарша 28000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдоям мешавад. бардор касоне ки харидори марҳамат занг бизанед, бихарниша ва дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видео наву лайкро бинед ва дар комментария мошине мехостед ки тона номша бинависед, мо ҳамон номи мошинорам навроша бисёртар мекунем. мухлисои Opel Astra F яъне хеҷбекҳо дастгирӣ кинед, дар комментария хеҷбек бинависед, як навр фақат хеҷбекҳоро мемонем. видеоро падилиса кинед дар имо WhatsApp ва дигар сайтҳо. бардоро дар канал подписатсия кинед, дар видео наву лайкро бинед ва дар комментария хеҷбек бинависед, як навр фақат хеҷбекҳо мемонем.